A, je falio parite 100.000, 10 pački od po 10.000. Ležeše tamo jedno pola sata na stomak, mrzam na lisici, dojeda novinari i slika go napravio, on vriškal, Sašo Mijalkov me namesti solzi u tešel. I vika, kako mi go načuka Sašo Mijalkov, a vrzam to lisici od pozadi. A me ležeše tuka 40 minuti bez site go gleda, be. Pa go svrta so glada prema vece, so lisicite, narod gleda. Moja majka, da što da ti rečem se. Ne znam, jak mu puštam nekoj vaka po nadalje na gojeve unutra.